ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯒꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯔꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯟꯁꯇꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥर्क्ꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯝꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 35ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯁꯇꯅ 40ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯕꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SSCꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯚꯔꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯚꯔꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯛꯑꯒꯦꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯥ 3 ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯆꯔꯣꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯔꯄꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗꯤ my mission is to empower you with tools you need to get success in all kinds of competitive examinations. So if you want to join in this journey, please click on the subscribe button and also do not forget to click the bell icon so that my friend do not miss any future updates. Okay, let us begin with this video. Sumaina akoigi subject verb agreement ko ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ 15 ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯍꯩ 15ꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯍꯩ 15ꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ as well as ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ with ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ along with ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ together with ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ in addition to ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ accompanied by ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ but ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ besides ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ except ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ rather than ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ no less than haba ma light haba maga unlight haba ma and not haba ma aduga nothing but habjine ba ko haiba word singje asijina akoina karigumba haiba word singsina laagadi ko magi anba subject tu gi matung ina akoigi magi anba subject tu gi matung ina magi maning thangbuda lakpa verb akoigi verb se akoigi either plural or singular or habje aduna decide tawani ko habde aduna haiba kano duna sigi koigi haiba word amuka hajar ko haiba word singse lakladi ko ahan bas subject to gi matung ina oidawa haidi sida warimda the teacher habje si kaino singular ne ko aduga sida hoi ai laksarage ko sing matangda ai laksarage sida the teacher have ne ko sida haije the teacher have ne ko the teacher have ne aduga sida koi gi kai yauge ha matamda as well as have am yawe as well as have yawe ko adu taragati adu yembi ko as well as yawe adu sije haiba the teacher have je singular ni ko aduga as well as the students hai ko aduga magi option da is or are excited about the trip am ne ko sumaina koi gi san piram me ko haibdi oja amadi koi gi oja galuna na satra singje koi gi
trip to gida mokta yamna excited or me have ne ko adugi sigi answer je asije akoi gi is oigadra natragana are oigadra have ne ado akoina sida sida lagodab je as well ai ngasa panjagi ne ko as well as have je asigi hek mamang da leibo ko have the subject to have the teachers ne ko natragana bab object ko aduga the teacher je asijna sijna kidawa sijna akoi gi singular oirabanina sije kedawne matamda sije is oirane aduragadi the answer will be is ne ko is la ne ko sije are na haibdi sije kana akona yam confused to is kaina matamda akoi gi the students haiba is ko plural ne ba the students are gadi sida compulsory kon ala kona koi gi wakal da ko ala kan have koi gi wakalam khalleba adu kai gum sigi wahi je sigi as well as harbi wahi je yawram tar gadi koi gi magi mamang thang liba koi gi subject to adu gi matung inna kano koi gi sida kai gum plural oram tar gadi plural koi gi magi kano do magi makha tab da la ka doriba koi gi verb to plural gi verb ta lani ko koi gi verb to ko aduga kagumba koi gi singular am ta gadi singular oina koi gi laani ko aduga sida amam mathang dam le ko the director ko along with the staff members ko was or were ko present for the annual day celebration sane ko director ko galuna ko koi gi staff members sing je koi gi annual day celebration da koi gi present oi have ne ko adudi sidai koi gi yengbe abje kaina matamda ngasagi koi gi sidai koi gi along with am yawi ko along with ama sigi along with se sida jawre ko koi gi sida ju yawre ko sida ju yawre mamangi duna as well as have ko sumaina along with yawre ko aduna ito game tanda adudi kaidi yenga da game tanda handak somu the director have je musidi yang kaduneba the director jidi yang dineba aduri the director have je kaino tanda siju kano neba koi gi singular neba singular eta gadi magi makha tabda laiba kano do akoi gi verb se kai gane ham tanda was or neba adudi adu koina khalle sida koi members na yes ma yawa me ko anko hajar ko the director along with the staff members have ne ko members ha gadi where la kani khalle ko khanda adu nati ba adu do koina asai ki koi gi magi ketare ko ko gi subject verb agreement gi matungina ai tare ko sida mana even magi kano je plural oitara ga jo magi asai gi magi formula am na jeri binina sumaina koi gi formula du matungina kan logadab je magi subject to magi hariba word sigi magi mamang da leriba subject to gi ko adugi matungina logadab ne ba sida plural oram ta gadi plural logone ko aduga sida jam thinking je ko si jam ayamna handa khang kimni ko handa ki kanunda mens kri yawi ko si the quality of mangoes is or are good abs kai na obe si the quality of mangoes is or are good abs haibti sida phongdong je kaina matamda haiba akoi gi mango ko mango sinate mango gi magi the quality du ne sida koina kan tau disi ko yeng disi ko the quality ji ne the quality ji ne ko aduna the quality ji yeng manina the quality of mango is and haiga ne the answer is good and haiga ne ko adudi sida koi gi is and hagatani ko aduga my father ko unlike my uncles is or are very strict have ko I have the akoi gi ai kaka sing akoi ai kano haidi ko ai kaka na akoi ai baba je haidi akoi kaka sing ni tonga le have ni da akoi kaka sing ni tonga le ko ado ma jam tongali to kam strict way have ne ko have aduna sejita ko ki unlike na ma yawri ko unlike my uncle have ne ko like haraga zu kan tai ko
light yo kano sida sida yawi ko sida unlight palame ko unlight palabani na sida my uncle so sida es yawi ko sida ko sida es yawi ko adubo koina nago da ujiti kaina matanda my father jine my father se singular orabani na kidawani sijo is la ne ko my father unlike my uncle is very strict and high ne ko aduga the pied piper accompanied with the little children of the town ko was or were seen vanishing behind the woods ko habdi the pied piper ko habdi kogi kano kogi pied piper hagadi kogi angang ji kogi somna koi suran thaba gumbo ko नकोगी मणिपुरी लोन तक है को अदुम बजना कोगी अंगांग थेमंगान दंग सगी अंगांग जे कोगी मोइथेन तोंगान दा कोगी चापोट पिजबनि खंगनि तोंगान दा कोगी अंगांग जे कोगी मागा लोन पुगी दगी कोगी बिहाइंड द कोगी वुड्स द कोगी जंगल कोगी असोंग कोगी वुड्स द कनो कोगी बेनिस तो मांगरे कोगी अदुदा उरमदगी मांगरे हैबने बको अदुना sigi meaning je kanato rojiko haib jagre accompanied with have je ko accompanied with have je yingji ko accompanied with have je masa sini yawre ko sini ta ko gi accompanied and haire ko accompanied and haire adada sini ta adagiti ha magito unlike yawre ko unlike ko chalagi ko admaina ko gi सुबाइना कोई गी कंतर आंद को कोई गी अते गेम अब से को सेजिता कोई गी अदुदी कई लाने मतलब द पाइट पेपर है जे असि द पाइट पेपर है द हारगदी सिंगुलर कोई गी यूनिट अमने द पाइट पेपर है जे सिंगुलर यूनिट अमने सिजे कई नाम मतलब कोई गी सिंगुलर अमने को सिंगुलर कोई गी unit amoina koina logani buko singular unit amoina koina logani aduna akoigi the part paper have je asi singular unit name aduna sije was to more kani buko aduna the answer will be was ko aduga my brother as well as his friends was or were laughing at the joke amne buko sida as well as same ko jo hapchale ko krena sije maram de as well as same hangal le ko aduna aina na matan ko aduna my brother as well as his friends hamne ko aduna sidam khang mani ko habdi my brother have ai yamba si singular ni ko singular ni na kedawani da was or ni dum answer je was ko aduga then question number 7 da everyone except John and Mary ko is or are going to the picnic ko habdi everyone except John and Mary is or are going to the picnic have never gone ko gi stage the except I why je si yeng ji ko si ki except why jeng sa ina kan to ni yaujare ko asile si except yaure ko adura ga di akoi gi picnic se koi picnic se khudimang yawoi ko अखोई पिकनिक से खुदिमा पिकनिक से मी लोनमक चली को एक्सेप्ट कना चते जॉन गा मेरी गदि चते को अदुगा सेजिदा एवरीवन जे सिदैजिदा एवरीवन हैव जे असि जे कइना मतमदा एवरीवन हैव इट्स सिगी मुक लाक सके को सिगी से आई हाजर के को एवरीवन जे सिंगुलर यूनिट ने सिंगुलर ने को अदुना इस लाकने को सिजे आई कनता each everyone ka habje achigi matang da ai adagi koigi 1/3 adagi 3/4 ko adagi the rest of adagi a quarter ko adagi di koigi percentage ko adagi di sumba la agadi ko si formula sing episode ke ai pdf ta tharo ki ko aduga mathang mungeng ji ko koigi matam yam lawr ke ko the teacher besides ko sidai sita besides habje ngasa yaukre besides ka yawe kana to sila besides habsi yaure ko the teacher
the teacher beside the students is are or attending in the kan hamne ko the teacher have je ke besides ki mang da lai rabnina the teacher je kaino singular ni adur gadi answer will be is ko is lani ko mana video je tan tension ke ko sangane adagidi sida koi gi nothing but lies has been told to us ko si dum kan tai ko si nothing but mai pan gre ko aduna si ja in ithok dere me ko dum yes or ne ko heb la ra ko aduga her words ko was or were nothing but lies ne sigi nothing but se si yaw re ko ngasa agi mawang de yaw jagram ne ko nothing but si sida le re ko i kai dio ge da sila ko nothing but ani sila ko si je de nothing but se asi je kai de gi yeng de ga tam da magi kanu di magi mamang di kai nam tam da kanu ji ne ba akoi gi magi sorry aduna magi sila ji da akoi gi word se odine ba word se odine ko sigi word sai wai je odine word se odine aduna kai la ani sila ji da where and la kane si khangjan biyo ko adagidi 11 ta the teacher and the poet has or have visited in the seminar ha me ko sida aina yamna maroi ba ama sida jita kantai ko the teacher and the poet has or have ko visited in the seminar ha me ko sida koi gi the teacher have ma the teacher have ma ko sorry the teacher have ma then the poet have ma ani je manadeba haibdi sina amani sina akoi gi unit amani sina unit amane buko aduna ani je mi amakak nate mi ani ne buko aduna si je adudi compulsory si je have abjila ani ko have abjila ani ko have la ani ko aduga muk yeminare je usinam ko the teacher and poet has or have visited in the seminar have ko sidai akoina yeng ba abje kaina matamda the teacher and poet abje kaina kai ogane haidi the teacher and poet abje sije mi amakhak neba singular unit neba sije kaina matamda koi gi singular ko ai camera di yeng i bani na unit neba ko singular unit name ko aduna sije singular the teacher and the ham tar gadi adudi akoi mi ani ko plural da la ani ko whereas the teacher and poet abje akoi gi oja ju ba adu poet akoi gi the teacher and poet abde akoi gi saite akoi gi kabi amjo ba oja amjo abdine ko aduna sije adum he sai bu haijla ani ko manam sije kaina matamda singular obai ko aduna answers his sabjlane ko aduga hatang hapit manana ko akoi gi the sum and substance of this poem is or are as follows hamne ko si jo samana re ko haibdi the yaram diko se ka gama the sum and the substance ham taragadi akoi gi unit ani oidine badri plural koi gi plural or kane ko adubu chedi sida palami the sum and substance subject asije kayeba singular unit neba aduna kailani amatamda akoi gi is am wajila ane ko aduga a hot ko and a cold spring was or were found near each other have ko ado sida a hot and a cold spring have ko sida a hot have ne a cold ko spring have ko sije unit ani ne ko aduna compulsory sije where jila ani ko where jo ani mam unit ani obe ne sino ko adu si jamti bi ko every one of the films you suggested ko is or are not worth seeing hamne ko nangna suggest toriba nangna suggest torkiba akoi gi nangna films khudima kantai hamne ko yengbada amta koi gi kananda koi gi amta word oidabdo hayde belu yaudi ka habdene ko ado sidai
aina kano ithoksaramne ko karigumba khoi gi eats ko eats natragana everyone habje asila haba adugi matungda off la haba adugi matungda plural la haba adu compulsory magi kano je magi jo khoi grammar khoi gi english ki grammar ge na jo kada way matamda khoi gi magi jo formula la je ko aduna si je kan kedawani singular la ani ko aduna si je kedawani is la ani maramdi everyone si ore ko off la e ko plural or ko the film samne ko you says that abje sije kan taranga da khoi gi sije ko na film saram haramina ko na plural or boina ko ne khoi concept kan ngane ko adu na te ko sije khoi gi singular unit am phongdo ine ko adana is magi answer je is oigani ko sumaina khoi gi english ki web jo ai myam lai ko sije ai hatang uchar ki ko mathang naina gada basing ayadun koi not only but also kai ko either or natragana neither nor ko or adagi nor none but kaina ko higher sing na koi gi lakta ra ga kai no itho le me ko si why sing sidagi koi bab tu gi nangna ba nei ba subject tu da lago da ko mana koi gi side na koi gi itho thamam ni ko koi side aduga maru oina koi gi Subject-Verb Agreement ki ko adagi aina naina ka tawsi yam mi ko ya aduga stage ta aina khangat laga haitare koi gi akoi gi khangat laga hangba ya question sing do adu khakta do ina khochara ke ba koi gi tense ki oiro adagi ate sing ko adagi koi gi find error gumba ko adu masing do ai fajana simjara ke adagi stage da koi gi yembiyo ko besides ko adagi kena budo hadi for habjiga ko adagi since ko adagi from ko ade across through into kind ko in hai taraga di koi already koi gi changrab dune into haraga di koi gi manung di koi gi changshin riba koi changga da adugi dune ko on ka jina koi contact ko surface to gi koi gi on the table kind ko adagi upon kind ko koi gi the cat jump upon the red kind ko khoi gi upon ani magi mathak ta khoi kano taranga da khoina hen kumna ai sigi kano je ye pne ko haidi haudong du gi sorry kano uchi du kano ko sorry akhoi gi uchi du gi mathak ta haudong ka la chakhe habne sungana na khoi gi sidana khoi gi upon jump upon ka haine ko khoi gi soana ko myam lai ko sida find error se ai phadan semjara ke si ja khoi kano semjara ke ko khoi gi mock test ki wena ko mock test wen semjara ke aduga myam na kan to biyo ko myam na ju adum ngaibiramo aduga aina mathangi thaga charak trebukta adum myam lai ko asi sine khangala ga kan to jara ke aduga myamna commenta karam ba khoi gi kano sing maroina karam ba kano semaning ge abdi karam content sing na hen loge kwan gi natragana reasoning gi natragana khoi gi kano current affairs ko mudri isa sana paja gadam ni ko abdi current affairs ko baji ke gumdi ko natabi da khoi reasoning gumba ko adagi de khoi gi light khoi gi kwan gumba ko adagi de english section gumba ko sigumba jide ko na yamna lui habdi hai chang ko na lui habdi lu banati ko ai ngang haja ai mang gi video ai na panjaki tu ne ko habdi hang ko der question khudimak se mainly khoi gi up to high school level da khona tam gi myam tu ne ado khoi kitang wang ba haraga na kitang wang gi ba khoi gi kitang post to kitang wang gi ba ga di up to 12 puk ta hang pe ai bu ko ado ju khoi gi 70% mukti khoi gi 10 dai hang kane aduga remaining to na khoi gi kanu dai hang kane 75 no sorry 75 muk se khoi gi kanu da hang kane ba 10 gi khoi gi 10 gi khoi gi syllabus khoi gi 10 gi maka gi syllabus sing dai hang kane 8 9 10 dai aduga remaining khoi gi 25% na khoi gi kan de hang kan e ko gi 11 12 tagi smaina ko gi video jam sang ju myam na su yening te aduna ko asi gi de matang sita ai usin jara ge adwa mathang de jo hen ka khoi kano ai ngon ju hena kan tong na ba myam da jo khoi gi adong gi kana chana da jo si video je sone maki kana khalaga di se to view smaina ga usin jara ge kan pa maina ya fare ya feminarasi